Sifunze live lenkosi. Ngicela sifunze live lenkosi. Romans chapter 8. Verse 1 verse number 2. Romans chapter number 8. Genubheka thando lwakhe asinike lonuyise sesithiwe abantwana futhi usamukelise moya wakhe ufakaza yena emoyeni ulikhoma ivalethu yengumusa yenguthando nje minutes lang 2.5 genibheku thando sisho sonke nje bazalwane asinike oluyise sesithiwe abantwana Mhlabele uyangibusisa lakathi ufakaza emoyeni ukukhomba lifa lethu athi Paul moya wakhe ufakazelana moya wethu ukuthi sibantwana baNkulunkulu ayikho into lebhlungu na umzalwane kube nekulwa phakathi kwakho moya wakho nomoya waNkulunkulu bangavumelani ngalo lokukhuluma ngemlomo moya waNkulunkulu namoya wakho bangakhuluma into yinye njengalolu ukukhulumako ufakaze wena uthi ngumfana waNkulunkulu moya wakho akuphikise utshele ukuthi awusiko lo lothi ngiko ufakaze wena uthi ngumzalwane moya waNkulunkulu akuphikise athi awusiko lo lothi ngiko ngoba moya waNkulunkulu namoya wakho ufuna ufakaze ngalolu khipha ngemlomo ngeke lo mhlabele yathi ufakaza emoyeni alikhomba ifa lethu
nami ngiyatithandazela abathandekayo ukuthi lele ngikhuluma ngemlomo wami, inhlitiyo yami, moya waNkulunkulu afakaze ushokona. Ngingali ngedwana kube nembi phakathi kwami. Phandle ukuthi ngaqhamuka Sathana ngiphikise nako konke, but nje ngiphikiswe nje moya waNkulunkulu, ngiphikiswe nangomoya wami. Ngoba madimoni naSathana kuyayengana athi ungiko lokhu longasiko. Athi dende ngoba iBhayibheli lithi uyativeta inyanga atende ingelozi yokukhanya, but moya kaNkulunkulu never lie, uyakutshela ukuthi ungiko lokushoko noma usiko. Moya wakho ngeke futhi akuyenge ukuthi ungiko lokushoko noma ngaba usiko. Kubita umuntu onesibizi la loqiniselako, kukhuluma lokunye la, moya wakhe na moya kaNkulunkulu uphikisane nabo. Angithi kule ndzaba ngite kule verse, cela nisifundzele verse number 1 na 2. Ufakaza moyo uliko ngoba lifa lethu. Cela sifunze verse 1 na 2. Roma 8 verse 1 na 2. Sekude kulahlwa kulabo labakuKristu Jesu. Ngobe umthetho wamoya wekuphila lokuKristu Jesu ungikhululile emthethweni wesono newekufa. Kude kulahlwa kulabakuKristu Jesu. Sizathu ukuthi umoya wekuphila lokuKristu Jesu ungikhululile emandleni ani manje? Esono nani bazalwane? Nekufa. Nabe lo moya waNkulunkulu ke nomoya waJesu ungikhululile, then ke akusekho kimi ini bazalwane kulahlwa. Ngicela sibuke amagama esisilungiselela, sisathandaza, sisabuka ukuthi kulamalanga sikhuluma ngendzaba yokufa nekuvuka kwaJesu, ukuthi kwasizuzela ini esiphambanweni. Sikhulumile lamalanga lamabili endlulile, kwasizuzela insinziso, sisinzisiwe sesibantwana baNkulunkulu. Ngenxa Jesu wenda umhlatshelo noma umnikelo wetono tethu eCalvary. But injongo yaNkulunkulu yokuthi anikele ngaJesu etemhlabeni atofela tono tethu nuke ukuthi akafuni bantu bakhe babe nekulahlwa, endokulahlwa kube kwaphakathi. Akafuni uNkulunkulu. Ngibona kakhulu uPaul watshela Timothy uthi othanda ukuba izindaweni zonke abantu basinziswe, ngoba akafuni abantu babe nekulahlwa lokungakanani bazalwane kwaphakathi. Matla amagama lesiwafunza kuPaul atshela abaseRoma ngathi ayasikhuthaza, ayasiqinisa njengebantwana baNkulunkulu ukuthi ukukholwa kwethu, kwemukela livangeli kwethu, ukunikela kwethu kuJesu ngenxa yekufa kwakhe usizuzele kuphila lokuphakathi. Besibantu bekulahlwa, but ngaJesu lowayema wayavuma ukuthi impilo yakhe ihlushwe, abethelwe esiphambanweni, wavuka wabuyela ezulwini. Kithi njengebazalwane akusekho kulahlwa. Susile. Haleluya. Lokho Jesu wakwenda ngekuvuma kufa kubazalwane esiphambanweni. Ngoba kufa noma ke sono emhlabeni saletha kufa kwangena ngesono, enokufa kwaba kufa kwaphakathi. Ngayanga siyawuqhaza kana ukubuka le Genesis, uyabona funza Genesis chapter number 3, le judgment kulayithula lapha, it's very very painful. Now ubala ukuthi wathi kutaba nje kube nje wabona inhlupheko live nemhlaba losomngena kilo, kanti vele bekashito okuqala ukuthi wadlala utawukufa nekufa. Uthi ke Paul ke nabe lesono lesangena saletha kufa nekufa, Jesu ufike esiphambanweni wanikela kuphila kwakhe kuzabe inhlawulo yesono. There is now no condemnation. Akusekho kulahla. Haleluya. Lokho kufuna kusikhuthathe njengebantwana baNkulunkulu, kuba kasemkhonto eNkulunkulu. Kufuna kusinike isibinzi ke kufakaza ukuthi thina sesibantwana abantu bazalwane baNkulunkulu, sono bese sigcilahle sisilethela kufa. Jesu wasethwala esiphambanweni, wafa ngenxa yaso, afela thina kuze ukuthi singasabi ngaphansi emandla esono. Ngoba uthithela kabhala Paul kubaseRoma 6 verse number 23 wathi inkokhelo yesono kufa. Inkokhelo yesono yini bazalwane?
Akusikufa nje ukuthi sihlabele ndoyana sikufake sikufike down kuphela indzaba, but kufa kwaphakathi. Umuntu onesono empilweni yakhe utakufa simgcwabe avuke athi nasabhala Johane athi kuyavulwa incwadi labangatholakala encwadini ekuphila bayawuphoswa ngaleso sikhathi ecibini lemvutha umlilo nesibabule athi lokho kufa kwesibili athi ke Paul laba kuKristu Jesu abasayi lapho. Nanze vyaJesu siphambanweni bathandekayo. Yasizuzela kuphila lokungakanani bathandekayo lokuphakathe. Nasubemukele nje Jesu ufuna wathi ukuthi akusekho kufa. Na ukhala nje na uhambe emhlabeni sikhala lapha sifa ufa lapha singqwaba inzaba yakho akapheleli khona ngoba Jesu uthi kuJohane manje bonke labalele emhlabathini welithulu bataliva live lakhe bavuswe. Babene kuphila lokuphakathe. So nokusaletha kufa. And ayikho indlela ngicela kusho lokho. Kude indlela umuntu angatsinza ngayo esonweni. Ngaphandle kokuthi emukele Jesu. Nikhona abazalwane. Ngeke nje uphume esonweni ngemandla akho. Ungababuthi abantu batakutshela athi ngizamile kuyekela lokho, ngazama kuyekela lokho, ngazama awuqali ngekuzama kuyekela, wemukela Jesu athi ukuyekelisa. Ungakamemukeli Jesu abuse impilo yakho, siyaqhubeka sono sikubuse. Sikubuse ngishuphethela iBhayibheli. Sikubuse. Khansi umzalwane basikhona sono lesigcilatanako, ungakhona ukwehlukana naso. Kodwa umfundisi omkhulu ngeke ngeva ngaye bathi noma shumayela zaphuhle magwebu but ungamangala ukuthi uyabhema. Wathi ngohleni niyampoca nini? Bathi uyabhema lo. Wehlulwa nje ngisikilidi into lefishane lengaka. Uyabhema, yamgcilata. Nami ngangakholwa. Thola sona sikubambe nje ngoba bathi ufuna kunyomuka unganyomuka uthi ngaJesu ngeke vele ukukhulule. No wonder nje lo myumgobo ngangasho nganyela ngathi yathi bazone sebahlabele badansa benta konke tangena athi dzoko phethela ibhodlela tathi segema lethu besihamba naye lo. Beka esontweni but baqala datshwala. Abese ngabe esontweni athi pha. Ngathi remember lethu. Kusokana umfundisi wasakana bonke banokuzwe. Sokone njani manje bathi lo nglothani madi nini. Ungeke uthi khulule esonweni. Ungakavuma uJesu ushishimba naso uzame ukukhonja uzame kenkozweni uzame ukuhlabelela uzame ukunikela uzame ukuzila but ungakamvumi uJesu lembewu yesona iphumi yesaba Jesu. Sileke noma masube sibomakholwa ngegama ke lapho kwakatheni. Uzame sobevuma makholwa ngegama. Uyakholwa yena but kulamlonyeni. Lo mloyo yesogweni. Phela noma ngehlukane nesona esogwena ngifuna ukuye ngamina. Noma ungazigqokisa ude bathuneni bakungqaba ufake na khololo but nabe Jesu azangimemukela utayisogwena khololo wakho. Uyawushumayela lembili. Uthi ke Paul akusekho kulahlwa kulabanjani manje laba Kristu Jesu ngoba umuntu bangafika kuKristu Jesu Paul baseKorinte uthi uma umuntu eKristu usidalwa esisha. Waqala kwende njani manje kwendlule bese uthi bheka sekuvele lokusha. Uma senginalokusha ke sekude ke kulahlwa. Sekukulahlwa. Yathi uNkulunkulu usithethelela mama abathandekayo. IBhayibheli lithi uyasilungisisa nasiphenduka. Asilungise ngendlela yokuthi nasasibuka akabona umuntu lophendukile, ubona umuntu ongazange sekone. Ubasitolo lesisha nje ufana uthi uyefika emhlabeni. Ngathi uzange sokwente sono. Ngoba sowufike kubani manje? uJesu. Ngibuke Paul athi sekude ke kulahla kwabaKristu Jesu ngoba bende njani manje? Kuthethwe ukuphila ngoKristu sobakhululile. Ngululeko uJesu bathandekayo. Haleluya. Ayikho nasonto lelishumayela ngesingisi, ayikho nasonto lelemfundiso lo eloquent, alikho nasonto lelithalazela esitezi, inkhululeko ikuKristu. Utsinga Kristu nje. Athi umhlabeleli wahlawulile lami icala nezono zami wayezithwala. Ngothando lisimanga la. Wayengithanda ngimubi. Alibonga igama lenkosi. Akusekho kulahlwa kulabanjani bazalwane. Kuthi umsebenzi wesiphambano ukuthi abantu babe bede kulahlwa kwaphakathi. Haleluya. Enkude kulahlwa. Wathi wafika Jesu kuba bede kulahlwa mbamba. Uma ubuyela ku John chapter number 8. IBhayibheli lithi bake babamba lomnye make oqojeni. Emadoda ngalokuqaba ngathona bo holy holy. Bashiya lo mhlobo wabo. Bakoleka lo make. Kude make ungaphinga yethu. Ukona? Uphinga njani umake wetwana? Uyaphinga nje. Wedwa.
ungomani ucabange manje ukuthi ngizokubona ukuthi ucabangani bashiya le ndvodza lamadvodza la wathi samlaye lo make sine samsebenta lo bashishimba naye bayakumuntu lebangathi ukuthi wefika kuye kude kulahla befika bamthi qitsi lambe kwetnyawo takhe baphethe inguza tematshe bathi yasikhathele wona yinza indlela la matshela ngasitena uJesu awushiyele lona wento kanjani lo ngoba lo wasemkhanze kabi uJesu lo ke nasonakele njani manje uthi lakhe litshe kuqala umgangathi lo wabuka lakhe litshe lo wabuka lo munye wathi herre elinye wathanze lamadvodza la ungathi beka mangakhe ethembeka kwaba bete lechaya holy kwasho abantu bashumayela ngileyo wathi utakalenya ke Jesu nami nginezami mfowethu nabe bekuflathela lo bakhanjwa nyovane yokuqala ehamba nyovane athi isalani majasa no salani bone ngitshela ukuthi uhambe njani naleyo nayo yalandzela leyathi nabantu uyahamba wasitala wangishiya imngame ekubi angwathi mahlangana ngale athi wena ubese ungilandzela njani athi bengithu usele ngiloyo wathi akudlalwa lapha sifike kunomunye umuntu ngoba wefika kuJesu ubone zakho izona ungakabonzala abanye ngoba umzalwane lo ngifika kuJesu alikise la indvodza ekuthiwa yeyingisaba yawuthandaza bababili efike yathi ngiyabonga uNkulunkulu ngoba mina nje uthi Jesu yaselelelenye ithi boss yawukela mina soni bese uthi Jesu leya yehle nithabe nikhulekile ngilele yakhulukeke ntolotayo kudala munye umuntu ngqono mina nje asikho competition la kukholweni okwamva umhlabeleli mayibenge yami indaba ngizakhele kule nqaba lendvodza yabutha litshe wasala lo make wacabanga ukuthi uyabona ke ngifike kumehlulelwe umhlaba wonke uNkulunkulu uqobo lakhe ngive Johane athi lo wayekhona ekuqaleni wayeNkulunkulu ngaphandle kwakhe akuvelanga lutho uNkulunkulu uqobo futhi vele uyangathi ngiyekufeni kwaphakathi but wavusa inhloko Jesu wathi baphi bamangaleli uthi bavayile Jesu ngibathi sibashone ebunyolo basithele ngale kwentsaba wavuka Jesu wathi neither do I condemn you but go and sin no more ngoba kude kulahlwa kulaba kubani bazalwane laba Kristu wefika kuJesu bathandekayo kufuna impilo yakhe ikhululeke ungabe isicila sesono haleluya usike Paul akusekho kulahlwa kulaba kanjani bazalwane laba Kristu for the law of the spirit of Christ for the law of the spirit of Christ is in Jesus has made me free from the law of sin and death. Lo moya wekuphila ukubani bathandekayo ukuKristu. Mane uthi ukhanzekwa ukuthi nami nginemoya wekufa lobusakimi but lo waKristu wanginika ini manje inkululeko. Uyathi ukuthi kuyenteka ufise ukukhonda uNkulunkulu but wehlule ngilomoya wekufa lo la kuwe. Ngiwe nje ngithi mina kuyenteka ushishimbe sonke ufuna ukuthi ikhulula kanti ngeke ukuthi ikhulule nguJesu onemandla ukukhulula emandleni emoya wekufa. Buya nami phela chapter number 27 verse number 23 nangaphosisi. Uthi Paul ngithe ngiyaphila ngakhanza phakathi kwami kunekulwa kunalonye umoya lo sebenza kimi. Lo moya lo sebenza kimi nangifuna kwenda lokuhle ungidosela kulokubi. Nangifisa ukuthandaza uthi ungathandazi. Ngangifisa ukuthi nikela uthi ungadinikeli uthi ngithole phakathi kwami kunemoya lo sebenza kimi longalungi. Usitake nyuka verse number 24 uthi pho hawu mina umuntu wesono ngibando yakungikhulula. Ngoba ngakudikhulula esondweni. Pheke ngiyamthanza nasewuka athi ke phama kabonge uNkulunkulu kaKristu Jesu inkosi. Ngoba Jesu uyasikhulula emandleni emthetho wewani bazalwane wekufa. Jesu kuphela nasakhululile athi akusekho ke kulahlwa akusekho njani kulahlwa laba Kristu Jesu asambe phela sekubasekholosa sahluko 2 ngiyakhola bo verse number 13 na 14 usina kabhala Paul athi manje Kristu Jesu wayibethela esiphambanweni incwadi yemaqala ethu. Awusukani madoda kanti ungakakhola nencwadi yani manje emaqala yabhala nje liqala gama lamhla uthukile gama lamhla webile gama lamhla uhlebile gama lamhla ukwate waze wathuka gama lamhla urarare kubhalwe emaqala abani manje akho yabhala uthi ke Paul akuteke kulahla noba Kristu Jesu ngoba Jesu lencwadi yemaqala beyisimangalela uyibethele esiphambanweni
bese lithi babusi labanemandla wabathela ngelihlazo ngani manje ngesiphambano lalabo simangalelako labalwa nathi ngalemimoyelo esicinzetelako lasiba sefeso wathi dikhulu tebumnyama wathela ngelihlazo ngaso siphambano waphuma hlabelele athi ngobile ingwenyama kaJuda ingobile ingobile Jesu wasinqobela ngemacala ethu nangesono nangetikhulu tebumnyama letilwa nathi etingafuni isikhonde uNkulunkulu ngonje sasafane sibe digqila tato ngavumi igqilata sona ekuphileni kwakho ngumzalwane ngavumi nangendlela egqilatako nje uthi uyathi inkosi nayo indlela iyangigqilata nayo mina nje kuyathiwa ukuthi bangathi wehehe ngala ngimi nesitulutulu mina ngiyathi nje laduma kanye lathi baba ngimi nemphansi yami hayi kabi nami ngisakhamuthi esemshingishingini ngiyafuna ngihlehla ngithi but abehlukanise kuhlehla nekuba part of nangiva abazalwane khona phela abazalwane bakhona abantu angathi abazalwane abamikisile lababitwe kuna lemphakathi bathola ichance nabo yokuthi baqedze koma ngikhuluma kahle nje ngihlambulula ngenxa yesisu sami naBtimothi bathi abonatha ngenxa yani manje yesisu sakhe wena wasukuphathwa sisu ukhumbula bugani njani ikhona imayo jeli ongisefa mina akwehlukaniseke kuhlehla nekuba part of lesitulutulu ngoba phela lesikhathi vele ukhanza ungena chance ngetizathu etiningi bathi shona khona umikise uyamikisa but awendi njani manje awupartake mina ngakhula ngihlala namalungu nasisiphi abesebenza lapha esibhedlela abadzala bangamathi nje nangingena ihlobo tila enikude lo ngayilapha enimamela omkhulu bekuhle kumsuka ebusika leni vakhe kufuna etongena la soshayela ndawo kwalizijodlakhe bekuthiwa ngijawuka ngathuli nomoya uyadini basivuse sonke but kunemehluko okuhlonipha ukuthi nivuswe nonke nekuhamba uyogidza lapha mantshomane ngoba nawo part of lamantshomane nemehluko lo nalapha kubomali mali mina kanti nawe uyatibona njengamzalwane ukuthi nakabe kalibziwe athi ubabona sowusinzisiwe uphakamise uthi nike lo myela aceleni akuthathele yakho isipho ngakhuluma mina ngoba ngisinzisiwe but ikhona tilwane letibulawa siso naso sibhuka ngaFebruary sibhuka ngabani lesiso ngashabo March ayisiphelile sisu sine season yaso nje khona ke tilwane lethu uma solo ungakazivumi siyagciladana kufuna umtshele uNkulunkulu uhlale phansi yoNkulunkulu uyathi mina ngingumfo omusha ngehlulwa nje lokupokuvuma bangangizama nje mina ngenda njani manje ngiyavuma angibuki noma lo muntu lona uyakholwa noma akakholwa sengivumile yebo ini kuthi utshele uNkulunkulu uthi mina kuthi nje yes atolekelele na ulja utshele uNkulunkulu ukuthi mina nje ngabona emabele ngiyasangana ngenda njani manje ngiyasangana mina ngisangana ngijuluke kubantu ngitsindeka nje ngiyakholwa tshele uNkulunkulu ukuthi ngelekelele uNkulunkulu nakuqhamuka nje umuntu wesifazane lona emabele lengathi ayangilinga vele ngingawaboni ngoba ufuna ukukhululeka ngeke sikuvumele thina mlekelela uNkulunkulu lona wehlulwa ukuthi akabone emabele ntomatana so yakhuluma kudzinga wena uconfront isono sakho
lokhululeka ngizomngala likhele sono sakho ngasiconfront Jesu sijenge sono kunama ngezulu lenhlitiyweni khona phakathi lenhlitiyweni letingoti funa ukuconfront wena uthi mina uNkulunkulu ngiyezonto ayiye emuva phethwe nje yini manje phethwe izonto ngizonda nemba ngenti lutho angaqhamuka nje ukuthi angithi angakwenti lutho namfane banje uthi uqashelweni nawo bongafuni yena akusuna kakho la emsebentini kethi umzonda ukuthi usebentelani la uthikele nguzani Nkosi ngiyazonda nje umuntu wathambela nje angasi nje wengcala ngake ngambona aphuma ngemoto ngithi ungathi ngashayisa Zinga wena usiconfront Nkosi nginenhlitiyo lembi uzufunza livesi kuJeremiah lethi inhlitiyo yimbi yakhohlisana uthi ngile yami Nkosi senibonile yakukhohlisa yimbi futhi inhlitiyo lembi yonzisana wonza hayi lokho amake edlamini uthi kazi bowuzama ungathi nje unemkhatshashi kachana waqala kuba lenkinga lengekhathi ubona so ukuthi kama sonona ngasemubi kanti kuphuma lo kule enhlitiyweni Bothi ubuke isibona le enhlitiyo lembi uthi bona mbamba usashintsha ngifuna ukuyenga Batibona mbamba bathi ngise sengimubi mbamba mubi ngimlo Sekho kulahla kulaba kubani bazalwane laba Kristu Jesu Vele lampethu kodwa kuyaliwa kunembili esingayathi lamoyeni elethwa ngisisa uSathane ukhululeka ngaJesu ngoba iBhayibheli lithi uma indvodza lemfini ikhululwa abantu labakhululekile njani manje impela cela kusho namhla Lonke Jesu lasuzela kona isiphambanweni ukuphila lokuphakathi wasusa incwadi yemacala ethu sesinesibinzi nathi sesingafakaza akusekho kulahlwa lokho asiqabanga sinikwe ngeJesu sinikwe livila uNkulunkulu ukuthi bonke laba memukela wabapha emandla ukuthi babantwana baNkulunkulu bonke labakholwa egameni lakhe bonke kholwa nje egameni laJesu kukhondema wena ngafana ukuthi ukhondema Jesu kuba Jesu wafela thina yenza sibantwana baNkulunkulu ngokuthi Johana Bheka ahlabelele nomabhala asibhekana uthando lungaka asinikele wona baba ukuthi sesithiwe sibantwana bakhe futhi usemukelisena moya wakhe ngisho umhlabeleli ngakho ke nasinamoya kaNkulunkulu sesibantwana bakhe asithethele itono tethu sesithi dalwa letisha akusekho kulahlwa asaye kufeni asesabi nje ukuthi mhla Jesu abuya sawushonaphi asasho nje ukuthi asawuma uMejesu ungabuya buyi lokho sikushola sibane kusinzo bahlobo bethu bangani bethu umakhelwane nemafamily members naka kakholo but sithi sisho uma Jesu abuya siyangena ezulwini ngoba iBhayibheli lithi akusekho yini manje kulahla asiyobona emasangweni njengalabanye bebasho njalo ubona ngeke ukuthi wemukele Jesu ukuthi kulahla akusekho kuwe akuba inhlanhla nje uthi ezulwini bese kufunda bathi incwadi kuthiwa esigama hayi ngathi uyangena uNkulunkulu esikhatha lokho ngikho iBhayibheli sophile sengcile 22 ngikho iBhayibheli lithi incwadi itendwa kanjani manje tavulwa nalenye futhi nayo into kanjani manje kwase kuthiwani manje bonke labangathulakalanga kulele incwadi yekuphila baphoswa ngaleso sikhathi echibini lani manje uthe kulisikhathi sekudlala sekubuta wena sibowebelani awati wena sibowebelani awati uthe kuluzathu sekuphosikhathi sekudlala solabutana nawe ukuthi wena manje boloyelani awati wena ukuthi bowuphethwe yini uze nje uloya awati uyathi kuyavula yethi incwadi kuthiwe nali labantu khona nali labantu kungenani ekuphileni kwanguna phakathi bese kuthiwa ninathi imbuti ayiye mhlawumbe esogweni useke Jacob bahambe bamemeta bonke labayesogweni magambo la ngapha ngothi nekuphila bathi kwehlulela kwakho kwesikulungile bahambe bashe and praise God for hell bashe vele labangeva ngicela sithandaze labangeva bene njani manje bashe ngeke phela uNkulunkulu asiyekelise kweba
nekujola nekuthakatha netshwala nako konke bese siyawudansa laba bangakholwa isihogweni labe benza lento lethu abayisihogweni nje bathi bonela sibe sijabula ngalo. Amen. Dokhawula. Asithalazele bazalwane. uNkulunkulu akasisite. Sicela usithalazele zethu. Sibonga live la uNkulunkulu akusekho ukulahlwa. Sekho ukulahlwa. Hallelujah. Baba wethu longcwele emini egameni lika Jesu siyakubonga uNkulunkulu wethu lophilako siyakubonga babe sikhathi uNkulunkulu lesihle losendele sona sibonga live lakho ke uNkulunkulu losowehlile ngalo namhla kubantwana bakho ebandleni lakho uNkulunkulu siyathandaza babe wethu longcwele ukuthi kukhuluma kwakho babe akuchubeke babe kusakhe live lakho uNkulunkulu asichubeke sizindle ngalo njengoba ushido wena yevini lakho siyabonga ke uNkulunkulu longcwele ukuthi wena sosikhumbutile babe ukuthi nemambala thina angeke sisalahlwa ngoba sikuwe siyabonga uNkulunkulu wethu longcwele ukuthi sosikhumbutile wena uNkulunkulu ukuthi sifanele ukuthi sivume idono tethu sifanele ukuthi sethembeke kuwe uNkulunkulu wethu longcwele babe wethu nemandla wonke egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha siyalibonga live lakho babe lo lembule ngempana wakho namuhla etimpelweni tethu siyathandaza babe ukuthi uchubeke wena uhlanyele tambulo ngalo egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha sibonga uNkulunkulu ukuthi sisatawucala neliviki inkosi wena babe utawusenda sihambe njalo evini lakho sihambe eqinisweni lonke egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha sivikele uNkulunkulu wethu longcwele uvikele babe kukholwa kwethu usende uNkulunkulu sichubeke sikwadi ukuthi nemambala wena babe ungumcalisi nemphelelisi wetimpilo tethu usende babe sikhumbule ukuthi akukafanele babe sende tinto letiphambene nelive lakho ngalelinye babe lilanga evini lakho ukhulumile wena wathi wasiyala wathi asende konke wena uNkulunkulu losiyala ngako siyathandaza ke uNkulunkulu wethu longcwele ukuthi chubeka babe uhlanyele live lakho etimpilweni tethu sisaphuma babe wethu longcwele uchubeke babe usiyale ngalo live lakho uchubeke uNkulunkulu uhlanyele itimpo letinhle sicela babe wethu longcwele ukuthi kukhonda kwethu kukamfanani nelide ke phasithandazela babe tithelo letivela kuwe tithelo tamoya longcwele egameni lika Jesu busisa ke babe wethu longcwele libandla lakho sisatawuphuma ubusise babe nencebo yakho isehlise live lakho egameni lika Jesu Kristu amen.